ikaze mu kiganiro The Ramjaane Show kuri Lemigo TV. Of course murambona naje nambaye amataratara kuri uyu munsi, ariko ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na B to the P. D to the P. Oya ni B to the D to the P. Amazina yawe. Pastor B to the D to the P. You gotta know what it is. Yeah. Uzi Kinyarwanda? Yego man. Ndachivuga nje ndi Munyarwanda. Bitesh. Ni vyeza amakuru yawe yesashimwa imbazwe. Icyubahiro niki? Mana. Niki? Mana. Yego umeze umeze zute. Uyu bamwisa Pastor BDP. Uyu namenyere mu Rwanda nk'umuhanzi, akora zanjyana nyine nziza cyane, ariko akaba ari n'umu MC, akaba ari n'umupasiteri rumushumba. Urumushumba. Yego kabisa. Umukozi w'Imana man. Ukorera Imana hehe? Kose isi yose igihe cyose ndakorera Imana man. Watangiye gukorera Imana ryari? Ndi mutoya man. Ufite imyaka ingahe? When I started Yeah, you got it. Myaka 10. Myaka 10. Yego. Aha, none se urakijijwe? Kabisa. Umaze imyaka ingahe ukijijwe? Myaka 10. Ubu Yesu aje wamwahita mujyana. Ariko reka nisubire. Reka nisubire gato. Imyaka 10 ndakijijwe, ariko kuri na deliverance that comes after kukijishwa. So ndakijishwe, ariko kuri na tundu tutoya turani pullinga back. Urumva? Ukora iki yo tugupurinze se ukora? Nago shobora neza ku progressinga neza. Urumva ko nuvuga iki Kinyarwanda nk'umuntu w'igitarama, iwanyu ni he? Ati? Mu rugo ni he, utuye he? Kacyiru man. Ni wavukiye se? Yego. What did you say? Unandanganya. Bila mtu unasema umezaliwa wapi? Umezaliwa wapi? Kenya man. Kenya. Yeah. Ariko ndi Munyarwanda. Kisumu, Eldoret, Nairobi. Nairobi, MP Shah Hospital. Sure. Yego man. That's good. So when did you come to Rwanda? A year ago. Sure. August 2013. Yes. You came to do business or to serve God? Both of them. Business and serving God. Yeah.